تماشاکرین کورسات نیوز سلاو و ریس هیویدارم روشاوا باش به از حوزان بابانم لگل وما خلکی کدن جی برنامه ریا کردستان پیشکش ودکم ایرو نهیب گلانه شباشمی خلکا ما به برنامه ما تایبتی لسر روشا روجاوای کردستانه وەک خەلکێن بەرێ زێدەتر و ئەم گرنگی دەن هەم باکووری کوردستانی هەم ڕۆژاوای کوردستانی ئەمە بتایبەت بێ جارێ لەسەر ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی بسەکنن بتایبەتی و ئەvە چەند ڕۆژن کێشمەکەشن زێدە هەنە لەسەر کۆشکا دادوەریە و لەگەل گرێداوی بێناژی پرۆسەیە ئەنتەگراسیۆنێ یادنابەرە حکوومەتە دەمکیە سووریێ و ڕێڤەبەریە خۆسەر لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ یاژی ڕۆژاوای کوردستانی بووە مژارێکە گەرم و دەم بدەم جانا دسەکنێک جانا هەنێک پێشکەتن هەنە لەگەل بێنا هەنێک شەروانین هێسیریا گرێدای هێزن سووریا دموکراتیک قۆناغ و قۆناغاندا تێنە بەردان لێ خویایە دنەهادا گەنگەشەیەکی زێدە دەبێ ڕەوشێدا هەیە و هینا تام نەدیارە و ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی وەک ستاتویەکە سیاسی بگشتی سووریە هین ئارامیەکە زێدە بخۆبە نەدیتە ئیرۆژ بۆ جارە پێنجەم کلیێن بەریە نەها جارە پێنجەم وڵاتیان کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی چوونە سەر کۆشکا دادوەریە لەبوو ئەو تابلۆیەک و جارێدن بە عەرەبی و ئینگلیزیات نویساندن دایخستن و دبێژن دەبێ بە کوردیژی بێتە نویساندن خۆ ئەبدەر کوردستانە ڕۆژاوای کوردستانەیە مافێمە لێ زمان یەک ji mafêmê êserekeyek û rastî em nîqaş lê nakin. Yani adeten em dikarin bêjin tiştێkە weke gengeşeya hebûna ziman li vê rewşênehaya taybet li Rojavayê Kurdistanê li gel hikûmeta Sûriyê çê dibe. Bicaş bo gengeşe û nîqaşên zêdetir li ser vê babetê bi giştî hem Rojavayê Kurdistanê pêvajoya entegrasyonê û wekî din vê rewşahaneya di navbera Rojavayê Kurdistanê û hikûmeta nû ya Sûriyê li stîdyo mêvanekî me gelek hêja heye Birêz Dawud Çîçek şovekar û çavdêrê siyasî. Mamosta tu bi xêr hatî. gelek spas ji bo we ji bo karmendên Kursat News û ji bo hemû bînerên Kursat Silav û Rêzê me ji bo hemû gelek spas em jî spas dikin ku hûn tevlê bernamê me bûn. Mamosta Dawud Çîçek dixwazim bi vêna dest pê bikim. Niha kêliyek beriya niha dîsan welatî hildane ser koşka dadweriyê li Hesekê. Ev ne çi dîmenek nîşanê me da? Yani gelek şovekar bêjin ev pêvajoya entegrasyon di niha da pêvajoyeke ku hîn nediyare û di berjewendiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê danîne. Bi giştî hûn vê babetê çawa dinirxîne? Belê bi rastî yanî pêvajû ev pêvajû ji xwe ser nehat hûlê. Eva di meha yekê da me wekû me hemiya şûpand Rojavayê Kurdistanê di qonaxeke gelekî dijwar û sexte derbas bû. û diyar bû ku planekî gelekî mezin hatibû reştin ji bo vê qonaxê yani bi taybetî piştî ew civîna li Parîsê hat darxistin di navberê welatan Zilhêz û welatên navçeyê de îtî wekû nexşereyek hate danîn di vê civîna Parîsê de ku ew nexşeya jî ew bû ku em wekû roja îro em dibînin ku çawa xedreke mezin li Kurd li Rojavayê Kurdistanê hate kirin çawa pişta Kurda hate berdan û îradeya xwe li ser hêzên Kurdî li Rojava hate ferz kirin bi taybetî egu serkîşiya vê kirin teban ku me hemû wan pişta xwe pêva girê dida hebûna hêzên Amerîkî bû li Rojavayê Kurdistanê piştîvaniya Fransiyan û Brîtaniya bû ji bo ew destkeftên ku li Rojavayê Kurdistanê hebûn yani wek dibêjin em ji ku derê gihîştin ku derê. Eva cihekî bi rastî cihekî daxekî mezin e li dev hemû gelê me Kurd tiştekî nexweziraw bû. Teban ev rewşek û derbas jî bû yani ez wekû xwe bêjim eva di dîroka gelê Kurd û Kurdistanê de rewşên wiha gelek bi serê gelê Kurd de hatin. Her çend de em vê rewşaniha ku em jiyan jî dikin dîsa divê baweriyê da me ku hev qonaxa her wisa naçête yani serî û ne dawiya Kurdan e û ne êdî wek bêjin wekû xelkekî me re bêhêvî nîzik bê êdî her tişt nema.
جبر براستی قوناخین کو گل کردستان تیرا درباس بون جه جمهوری مهابات بگره و طایبتی افساد سال داویه و حتی ایرو کو مدید یعنی پروسه باشور کردستان ده انفال و حلبچه و هفته و پنج دا بگره و حتی وری گلک شکستین کو چه بون کراوی و مزن چه بو لمدید یعنی کرد هر کارین هبون خوا هر بردوام بکن خابات و تکوشین خوا هر بردوام بکن ما بس دمل سر پیشکی چیه او کو او دوخه کو ام اترا درباس بون بطیبتی اصال کو ام اترا درباس بون خوناخه کی گله کی نخوش بسری گله کو دهات ل جه شانازیه و جه افتخاریه کو براستی یکیتی و یک دنگیا گله کرد ادم گلی کرد بله از بحث لاین سیاسی ناکم بحث احزاب ناکم گله کرد جادای کردی شقام کردی ل پارچن کردستان ل باشور پیشنگی یعنی پیشنگی آوه از دکارم بیجم ل باشور دست پیکر ل باشور جی سلیمانی دست پیکر او خو پیشاندان مزن کو به دهروجان دریش کرن براستی ام گله کرد روجاوا جی قتل عامه که هات خلاص کرن کمکوژی از کارم بیجم پشتیوانیا باکوری کردستان روشالاتی کردستان حتانی اوروپا دیاسپورا و برخدانا گله مال روج آواجی هشت کو ام جوه روج تنگاسی وقت بشن ام درباس بک يعني ام قناخه که جنساید ام خلاص بون او جی وقت ما قلت بيكتي ويك رجيا قال ما يكرد قال ما يكرد قلت يك قال كرد يك أوا أم خلاص كرن أوا جيت اشتكي قالك ما زنبو دبيجن يعني قلت ند ما يكردي ده بشتي هرش كاستنا كي إلا روجن فراري شيء دبي سر كافتن جيت شيء دبم لا أوا تخواستن يعني أوا جي بتشوفه قريدا يا دفي أفقنا خاباش وري شروع بكرن رخاندن يعني قونا خانها كو قال كرد الرجوات دار بس دبي وكو حمود أخيانين الريفابرين بربرسن ريفابريا خاسر جدا خيا كرنش مظلوم جنرال مظلوم عبدي بقراو وبربرسن دنيا رجوات كردستان نتشكي الجوري خاسته كي ما الجور دا خازا قال ما يكرد بو نهي ما نعرفون ليه تشتك سر قال كرد هات فرس كرن تشتكوا نهاك ام دبينن لرجاوي كردستان هر چنده يعني هناك تشتن نخوش ام چند رجاده دبينن طبعا اوا وكو جنابه وبحث كر مثلا اف زمان كردي وبارستنا زمان طبعا زمان ما فكي نتوي هبونا ما يسبادكي قال كرجي قو حتى نها لسر خما زمان خوشبير نكر براستيج يعني اللي قالك بشري كردستان إيدي زمان جي نما بو نمونه مثال باكوري كردستان إيتر خلقي نويري بكردي باخفيا انها قالك جارا خلقي ما يان سياسة مدار ما يان روشنبير ما رخنه خود كان قالي ماي باكور او ايشا تاني او دزانن كو چاوا بو كو كسي كي وكو يشار كمال روجنا نویسکاری که گلکی مزن بو رومانویس بو بله نچار ما به ترکی رومانی خواب بنویسی نگوش ترکی حزد کر جبرگو نویرا بون با کردی با اخفن دمال خدا دهندره خدا معنی چی مگوت یعنی آنجا اونا دزانن ایشاوانا چی بو عربی داده بجن اهل مکه ادرا بشعابها يعني اونا دیتر هر کس در ده خود زانه گل ما بر و تنبونه چوبو به سایا تفگر رزگاری خاص یه آزادی لباکور هیچ کجاره که دی او تشتواره وجادن و ایرو ام دبینن گلک تشت باش پیش کفتنه همان زمان لروجاوه کردستانه مجی يعني گل کرد لروجاوه قد خبوا لجهاد رسمي بكردي باخفن زمان ما قد خبوا وقال لك نفيسكار ما روشنبير ما هان حتى انا هاجي كوهين هيك جي دجين يعني نشار ما بعربي بنفسنا رومان خا شعر خا هلبست خا حتى نافد كردي قد خبون سياستك التعريبي قال لك مازن السرقال كرد
روجاوای کردستان سردما هیم بری بحثی هات دست پیکرن سال 61 و 62 دا سیاست تعریب هات ماشوندن ناوین گندان هاتن گورتن عرب هانین منطقه ما کو ایرو کسی کی وکو وزیر داده سوریه بیشه کو پارزگاه حسکه هجمار عرب آنجا کردان زیاده تره اول نتیجه وا سیاسته بو حسابا ایرو کرنه جبر و یعنی نها کو ام بیجن ام دبینن جادا کردی هبون خود پارزه گنج و جوان دفاع لزمان خود کن و وا هلوستن حکومت شام قبیل نکن افا شوی اکیتی کو ایدی بس یعنی قبیل نکی ایدی جوی زیاده تر بیل تاماری ما بکی بیل داماری ما بکی ما بیشینه جبر و ام دبینن و هلوست و افراد فعلی و خلق ما چی بونه لهمبر مسئله زمان کردی ادم میشه بیدار دکه. بله. ما مستعد خوازم پرسا مسئله انتگراسیون و اندماجی بکم. بنیرین آوا یعنی شخو بحثا گوتنین بر پرسین روجاوای کردستان جی جنرال مظلوم عبدی جی بخو گلک جارات بجی اف تشتیک و ام خوازن چه نبو. لی اف اندماجی هانه تشتیک هاتیه سپاندن بنیرین آوا آنگو دی پیواجوی که جبر هنیک شو بکار بحثی وید کن یعنی بیشتر بلکی حیا سال 2028 29 جی اف قناق بمشه. لی از بیشتر دبرجوندیا کردا بنیرین آوا بمشه آنگو دی خطرین لپیشیا ویجی هنه. وقت من قلتنا خود مبزرالی تفاصیل نکردن تدام ما قلت یعنی اگر اف قناقا چه نبود با بله روجت خرابتر سرمده هات بان بله پروسه یعنی خبات ما روج آوا جده 2013 بگره 14 رسمی و کوری و بریا خسر هات داماز راندن 4-5 نافچین و کو کانتون هاتن اعلان کردن ریوبری خسر سازین خود شکرن داماد از گهین خود شکرن هیزی آسایش شکر هیزه که عسکری گوگیش 100,000 شکر آواکر قالك نافچين حتى عربي جي بريفا برن وقالك نمونه كي جدا د رجالات نافراس ده بطيبتك ولاتك وكو سوريا أفاكر يعني ولكر كي حتى لدفرن عربي نقول ملا كرد ريفا بري ناحية بيان اي منطقة بيان اي او بي شكر قد في حر منطقة حر نافچك طيبت من دي خواب باريزي يعني حتى لو هناك 20 هبون للمنطقة دير زوري لرقوة لطبقة قبل لا ذكر جنك ببيت سروكي ناحية بله راست برسي ناحية يان ببي مختاري جندكي يان ببي مثلا نفت هيزن آسايش ببي قمطانك برسك فرماندك إي لشكري كو مديتن جبراستي قال لك كتشن عرب ايوان عشيرتهم كو او نريتيت تند وحشك شكاندن بله جنة وجفاك عربي جي بلا حسب ويا كي كرنكو آزادي كده بينن يعني إيدي قوتنك ويا تيجو دار كرن رجلي تيجرتن أو نريتين جفاكي هرچند ناف جفاكا ما كردي تجانا مش بيرنكن يعني حتى أنا هاجي بردوام كون بيجن أو زغت يقول سر جفاكي هيا نتشكي هسانا جفاكا ما كردي جي وصاي يعني جزي أو نبي لب بصايا أم بيجن خباتك والرجفاها تكرن مدید یعنی او کسین ود من پیشوارو آزادی خواست دیتن گو یعنی جان بیشن جواک پیشکفتی لجهانه وکو ولاتین اروپا وکو ام بیشن سیستم دوانا دیتن گو تشتی کو روجافا چه به او وکهویا هر دو رگزان او باش دربونا جنو کش د ناو خباتن همو خباتن دا تشتکی نمونهیه همیشه نزی پیوده کرن تشتي جوهات أفكرن نتشتكي بسيط بو نتشتكي حسام بو كو أبيجن بخباتها كم هزنات كر ببرياردان هاتكرن لنافچين عربي لنافچين كردي هرچند قالك كي ماسيف شاشتي جي هبون دناوا لهر درجة چه دبن يعني چقا جواب كي پیشکتی بله قالك براد بینه تشتن شاشتي چه دبن لي أو شاشتي لهمبري أو پیشکتني كو هبون وراستی قالك كي قسمون يعني أم دبينن أو ده 2014 حطاني سالا بارك وأم بيجن حطاني بيشتي روخانا رجيم أسدجي هبونا كرد هيزا كرد يعني بكشتي تمام يعني أصلا كي بري بلند بو
ما کرد حاضر ویا که کرد گو هگر د پیشاروجا سوریه دا سوریه نودا کرد و هبون خواب پارزن وکو خبره وبری خاسر يعني ويش غاي قلت النقاش هبون كو قالوا هريمة كي وكو هريمة كردستان الباشور شيبوية الورد شيبه نقاش وصل شيبو هنجي دشوبان لا كيف شكل به ما قلنا لجوري خصوصيات سوريا ورجاوي كردستان ودفرين كردي وبلافونا كردان لتواهي سوريا تشتهي هري باش أوكو سيستم كريفابريا خسر وري بريفابرن براستی او نموذجات تشتكي گلکی يعني باش بو بسركفتين بر سركفتين دشو لروجاوي كردستان مكتبة ماي كردي فبون بحزارن زاروك سرطایی بگره حتی گشت زانینگهان زمان خوا خواندن زمان کردی خواندن زمان کی استاندارد در کته پیش کو اوا هیویا گله ما صد سالان بو کو بری چند پشتی چند روز دی اشخا سالوگرا زمان کردی هاواریه براستی او ایرا ام دویجی بیرتینن به مناسبتی زمان کردی پیش کرد ایدی کرد گارین به زمان خوا به کردی خوا بجین با آخفن بنویسینن هستن خوا بینن زمان خورد و کچن ما دکارین پیش کردن که باش برای ببن منهاج يعني منهاج خواندن همو بو با کردی اوا سر کردن که گله کی مزم بو یعنی براستی جبلی کو ام بجما کو ما گوت مثلا سیاسی گره بری خاصر کو هبو جبر في افش كاتني كو هبون هي فيما او بكو د سوريان ودا ام كرد بهذا كي فيرانجي ام ما ندقت يعني حاطني مساله دا بشبون يعني parça كرنه يعني انفصال و سر ما دهات كرن ام نبي كربو ما تقولنا ام دنا و سوريا دا اما في خود خازن يعني د سيستم كي هرچند هزا برانبر ام بجما كو هذا صلاه نهال الشامي هي عرب بگشتیج یعنی ولاتن عربی بگشتی گوت دگوت ما فکر کردن دگو اوا جدا خازه ما دگو نه ام نه جدا خازی دخوازن ام نافچین خواب رای ببن و همو پیکاتین دیج یعنی نه تنج بو خود تشتی گامج بو خود خازن ام جبو همو پیکاتین سوریه دخوازن همو مکونات سوریه نه تبین گل سوریه هنا جبو جامد چی دخوازن یعنی به اوجی نافچین کوله هنا به اوجی خواب رای ببن یعنی اشتکی شوازکی پیشکفتی و دموکراتیک جبر به افضل صلاة کو هی نهال شامه افتشتا به تمامتی رد کرد و مدید يعني او پیلان مزون بود چه بو نه سه مسئله پرسته مسئله انتگراسیون يعني اندماج يعني تیکل کردن بله يعني اف طبعا ده او ده تنبو دروجافا بس بيك يعني بيسم الله دروجافا ما ذهبوا وهدف ما استراتيجي بو اف بيواجو بشرا هاتا نقاش كرن بشتي قماديت او جهرتن شيبون رجيم اسد شو روخا رافيا متكارن بيجن و سيستما نو هاتا سر اف دا صلاة نقولها للشامي هنا بپشتیوانیا هیز نافچه ولاتن عربي كنداف ولاتن دي وكو تركيا وكو امريكا وانا حميه افتشتا فارس كرن طبعا حسابات دي هبون يعني مرة دكتورة بيجك وحسابات دي هبون لأبنا حبنا و صورة إشارات يعني أنا بيجن إشارات استفهامي كهند ميجي ما يجيش كذا أبا أنجاق ريفابريا ما يعني فرمانداري ما يعني بربرس ما يروجافا أو ندزانن هرجلين ويتش بون شنبون كو أم بكار بنوا برسيق وتسري ما دانا ورن فاكرين قالوا شهبوا شهاتا فرس كرن شهاتا قوتن تفاصيل هرجلين براسي حتى أنا هاجي أم قشتك سر بدفكرن شما أم قشتن فير نهار روشا نهار شما أم قشتني خيره قالوا ريفابرين ما بربرسين ما ندوي آستيدا بون بكار بن سياساتي بكن جبو بكار بن دسكفتن خواب باريزن برسه بله برس هركز دكي يعني خلك ما روشافاج دكي والاي بارتين ديج دكي وكرد حموز في برسج ما دكن قالوا اف هيزا ما كافي نبوكو ام خواب باريزن ام بيجن هلا الشيخ مقصود ماني كوري خواب بارستو لطبقه ودير زور رقه ام بيجن اوجي ننوف جاي مابون شما املو دريمان برساوه
دکن حتی اینا دورن مجی هگر او هرش او خوپشاندان و رابینا گل نه خوپشاندان رابونا گلیمه بله هگر نبا او نفتجی اش دستی مدشون براستی پیلان او بو جبر به اینها او پروسه انتگراسیونی از کارم بیجم پشتی و هرشی و پشتی و پیلانگیریه دا کتا روشه بکو ام بکاربن خوش روشا کونها هی ام فرنگی ام هم خوابو پاريزن هم جي ام بكاربن اف دفس كافتين كو ماند دسته مدام ام كاربن وانا بپاريزن بچه شكلي بشكلي كو اري ما نخواست ام جدا خوازيه بكن لي بفيس شوازي انتجراسيون كامجن هيزن عسكري كو دست بيكر هيزن عسكريه قصده بين بشك منظومه دفاعي يا سوريا جيگري وزير بارواني برگيري سيبان حمو او بو برپرس هيزن با رجالات سوريا يعني بيجن ما دفرين كردي بله. يعني حسكي ودارنا او تشيبو لهين قاف بردوامن مثلا حطانها او هيزا يا بهجي نهاتي قبل كرنكو وكو هيزا كي جن بمينه او هين حطانها يكلاي نبوه چارەسەر نەبێ بله پرسا هری گرینگ مثلا زمانه مثلا خواندن نه زمان خواندن پرورده یا با کردی نه هم بیشن به هزاران خورد و کچن ما در شوی زانکونه گلو افنا سوریانو دا ده چوا کاربن بشدار بن دامو دزگهن حکومتی دا هگر زمان کردی یا من پرورده کردی وره رد کردن نه قبول کردن و چه چهارنوی سفانه بر مدرسیه طبعا اوا خلق ما بشکی جوانا و هین دست بکدا زارو که خواهر کردی هبول لنا دفرین کردی چون خواندن عربی دانا خواندن بله او جهه اجبر و یعنی او مثلا پرورده جیشتا یک لاینه بود ام ببینن گاو و گاو مثلا دوار آبوری دا مثلا نفته و پترول و ام بجن سامان خازایی اقول باكو رجالات سوريا هنا ماديتن هن شاند هاتن او ناجي كارن ريفابري او بكن لي ام دبينن وكو نحقيه كي بريمازن لقالي كورتي كرن نحقيه كي بريمازن باو عقليتي شوفيني يا بحسي نايا سوريا حتى يا عراقي اذكر بيجن بو عقليتين هون يجي كرداد شوا مثلا ام دبينن كوبانه باجاركي كرديه او قاسا خصن دور بيچه و گامارول سرچه کردن حصار سرچه کردن تنج بود چه تنج بود مدیر منطقه کوبانه اونا دینن و به خواجی کردن بله گوتن کرده و الجرابر ترودنه بس اصل خوش کوبانه بس او حبو او يعني لیستک بو هاتی کردن چلبیه کذالک برنگی کردن او عشیرن عربی المنطقه شیوخه رابون دیودان هاندان کوله دیجی کردان مدید گلک کریارن گلکی نمروفارم نخوشک نشرین لهبری کرده کرن جبر وینا ام دبینن کو اف مثلا انتگراسیونی جی بشوی کی پر خراب لدیجی کردان ددن مشاندن طبعا از دکار بجم نها مثلا الهام احمد ایروجی آخفی بو دارن شامه لقال احمد الشرع سروکی دمکی سوریا رویدنن لقال احمد اسعد الشيباني رويدنن وزير الدربه مظلوم عبد الهام احمد رويدنن دبيشن ما جيتش حل كريه ما جيتش تماما مشكله ما تنايا اساسون قال شما بلزنا ماشي وك كارو خباتنا توخ وي واتيكو اف حكومتكنا هي وكان بيجن دمكي او بخو حر وزيرك جوانا حر كسيتك جوانا قولي تصرفات خوي شخصي تعامل دکی یعنی چما ام بیجن پارزگار کرده پارزگار حسکی لسر پارزگار حسکی نویسیه با کردی جنویه پارزگاه حسکی و به عربی جهاتی نویساندن و به انگلیسی جهاتی نویساندن چما نای قبول کردن گول سر کوشکا دادوریه چما با کردی نای قبول کردن خیر قبول نکن سبب چیه اف نقابل کردن ناراضی بینن هانه طبعا قالك الروانه برايي من قالك الروانه ودفي حدك جبت تشتري واردانين طبعا
اف ناراضیبون کو هبن و چاقه ریوبریا روجاواجی دکاره داخواز ما في خلق خوابك وببارز دفاع عليه بك شيء نابت لديجي داخواز انقل خو ليدوانا بده داخياني بده بالعكس به دفع دفاع عليه بك ببارز بله باش ما مستعب قالك او كسين كنا هذا في حكومتانو يا سوريا دانا يكون حال سرناوي وزارة باراستني خوازن هنيقوانا بينن همي كتزانيك وامنا بري داعش بون قالك وانا جبهة النصرة بون يعني كريارين هوفانا قالك يكرنا تخواز تمام من فينا قلت جبركو او عربين كنا هاد بيت خوبين كردان دا جي قرتنا و اب عشرين كردان بالليستكين دولتين هاي سوريا خوازن هنيك كاران بكن الجور فينا مترسي هي كو جارك دن شرو بفچونه کی درکوی انگو عربا بخوازن حکومت نهایی سوریه بخواز به ایریشه نافچین کردان بکه انگو اتخوازن و بیجم مترسیا هالگیرسانا شریک دن هیا لروجاوای کردستانی او خو هاجر نها مشكلة ديجي دركاتيه يعني او وقت دسبيك برساتا مثلا وقالك بربرسن سربازي عسكري ايك ودنافا حكومات شامي كونها بربرسيارتي قرتنا براسي دستي وانا د قتل عام قال كردها مثال يك جوانا هي ورد بن حاتم ابو شقره كوبيه فرمانداري عسكري منطقه روجلات او کسایی کو هروین خلف و چاقه هفسروکا پارتیا پیشاروجی بود کو پارتیا پیشاروج پارتیا همو سوریه بود یعنی نه پارتیا کردی بود پارتیا که سوریه یعنی عرب و کرد همو تعداد جید گرتون و کو دم پارتی یعنی هم کارم بیجن او هفسروکا اوه بشوازه کی گله کی درنده هوانه لپیچاوی همو دنیای مدی چوا رمی کرنو و شهید خستن بله دایکا هروین چاوا قبول بکه کو ایرو قاتل که چخوا بر پرسیار عسکریه گلک زحمت که کوزان نه دا قرطان دنو که بیشتر با کردی بله جبرو گلک زحمته گلک کریان گوهاتنا کرن وکو ابو عمشه تشتی يقول عفرين يكر تشتي نام ونكر نام دبينن بيك فرماندارن ارتشا سوريا يعني ابنو تشتي نقلكي قرص جران السر ملي واقعك شي بويا يتر واقعك شي بويا جدار وإرادة ما شي بويا بله لأمد شو كاربن في دارباس بكن برأيي من يعني جبوي أو وقت برساتا يدوم يعني مثلا قالوا أب شرك دي لا ارتدى هياتنا خوازن في بيجماني قالك عشيرة آلي دير زوري ورقبة هبون وعشيرنا حالك شخورة بيرك قرتبو بيركي بترولي قرتبو دام حكومات نوهات شرع بشتيقون دبر قرتن قلت أنا أمكي قشتكي بدن إيه دولتنا سامان دولتنا نومشي ربنا لها بر دولتي شاركنا يعني أو عشائر بفيرانجينا أو ندبي بس مصلحتي مخرناك برجاندي مخرناك وتشتري كيبك بله يشير مبتاتنا جبروي او عشائر عرب ينهال خو حيرينا حتاني قال لك دما ريفابريا خسر دا باور بك بازار سوق المنطقه عربيجي حتى بله يعني تش قال لك هرزانيه ابو د خيره خدي دابون بله امي بقرن سر مجارخو ما مستا بورينا من قوتني وبري تايبتي لسر ما قشتي روشا ما ترسيا دست بيكرنا شر ضاغفين كرمك ما بس من أوبو يعني براستي قالك أو دافرنا كو أمجن عشيرة عربي لي هبون دما كو ريفابريا خسر هبو قال لك امتيازات وهبون قال لك إمكانات هاتبو بيشكش كرج ورا بهابين تنابو يعني قال لك أسايد جيان وعادة طبيعات عشائر جيب في رنجي يعني دبيجن نزيكي برجوندية منابا يشي مبتاتنا شريكي بكي في رنجي يعني جبر ويجي يعني بالرأي من دو وقتنا هذا دو برجوندي كاسي دا تنهيك وشارك شبه ند برجوندي ما كردا دا وند برجوندي وانا وباشتركوا ام خوش شاركي وها دور بخن يعني ام نكمل شاركي وها شلهم بر عشايره دبه شلهم بر طبعا حكومة سوريا اگر بكي كبركي عشايره بكي يعني بنوفي انه عشاير قابينو كانوا عشاير دجي بيتشتينا لهناك دافرين كونها ام بيجن باريس حساكي بالرأي من دفي ام هنكي بين فراي نزيك بن
و هین قناخن هنت پیش مدام قناخین مانه قناخ چه مایه ها حتی نی برلمانی که وی ولاتی چه نبه برلمان دنو کاره سیاساین دینه حتی دستوری که داینه بنویسینه و دستور بکهود برلمان دا اتفاقیات چه ببن دام بیشن او پیکاتین دی یعنی نتوین گود لسوریه ده هنه دوی او تشنا خباتی که سیاسی برفره وارد چه کرن جبر ویج برای من حتی ها برلمان سوریه نهاته روش کندن یعنی لهنگ پارزگان دادی وکو هالبجاردن کی سوری کرن هما تعیین وکاتان تا دام ازراندن دست بيك احتمال المنطقة حسكيجي ولا أمبيجن لكوبان العفرينة واناجي العفرينة تشيبو والله العفرينة برلماني دار خستن لهين كوبان مايا بارزجا حسكي مايا دافرين كورديل وداري دفي برلمانتر ورن دست نشان كرن حتى برلمان رويناني ود مسألة دستوري نقاش السرناي كرن وبالرسمي أو مرسوم سيزدان كو أحمد الشارع دار خستي هاجر بفرمي نكبد نوفا دستوري دا وهي واري فرح كرن يعني مسألة قضية ما تناوانية كو أم بيجن تاني والله ما انتجراسيون كرو وأم تيكلي حمو دا مدازجين دولتي بون وحكومات بون وما فيوناش حتى المنطقة ما كرديجي ما فيوناش إما برتربة شيء نهي قبل كرن دفع بخباتك سياسي تكوشينك برداوم بكي آلين سياسي رجاوي كردستان دفع أم بكاربن ما في نخا بخباط خو أموار كرن يعني أو ما في وكو جل وكو كرد للرجاوي كردستان بالرأي من هين وقت بيجن خباطك درج لبيشة ما هي لدام بيجو أم دفاق وناخد أم نكمل شاركي وصا لقال ناتش عشيرة وناتش أولياء بالرأي بله باش ما مسات خوازم هني كي بحث براتيا جلام كرن بتايبتي بشتي أفكاري ساتين كو بشتي شرع حلب وشيخ مقصودي وشون دا حياكو دي جلك هيرش تيبون جلك هم كردين روجاوا يكل دربي ولاتن جلك عليين ديتر إيريش سر مسألة براتيا جلام كرن شبه كواز بخول روجاوا كردستاني ماما يعني كرد وعرب جلك يدناف هبدودا تيكلن لهمي باجارين ديتر هون بقشتي فينا شواد من خين جلو براتيا جلان شاشتيك بو انگو پیدویک بو نرخاندنه و چوای بگشت براستی اوا پرسه کی گلکی گرینگو گوجینی قاشی بوجی گلک به فتره تالی دا برای من حتانی گو ریفبری خاصر لسر دا صلات بو دا بود از گه اما بون یعنی معقوله منطقه کی بگو دی رزور دست تدا به تو بیجی والله گرک از حمو دا بود از گهن خو حمو بر پرسیونار ریفبری نوانات شو گیا کرده بینو بدره چه نابید بله دوی منطلقی دا کو ام بیجن هر نفچه دور خصوصیت خواب پارزه ما في هر کس ما في خو دور ریفبری ببینه کو ما في خواب استینه به ریفبری او پیشته یعنی دور ناوه مسئله براتیا گلان دوی چرچوه دا مرد که راسته کو تو دا صلات بی کو تل سر دا صلاتی بو اینها مثلا بیجن مظلوم عبدی جوا کو جنرال مثلا لشامي حكم بكي دا صلاتي دا بي وقتی او بیجه براتیا گلان و سیستمی لسر حمی سوریه جیبه که تشتکی گلکی باشه لئیرو ام دبینن او دسالتا کنه حال شامی رو نشتیه او بخوا باوری خواب براتیا گلات نه و مدید یعنی چه آلی دا مدربه خور و خلک ما عاجز بوج و دستواجه وکی کو ام بیجن وقتی کو دیتن شروانن لپشت والا لهواری خواستن او خلک دوره و حتی نوی چاقه به کیف خاشی دیجیان و پسنا شروانان دان پسنا ریوبری خاصر دان یکسر همی قلب نوازانی اگه هرن جنته هرن بهشته یان سیستمی که خوشتر اگه جوارا وری احمد شرع که جوارا جیبه که همون رابون رو دیجی کردان راوستیان وکی گویی تر تمام بریارا نبونا کردان چه بود برویجی یعنی او تشتا گو چه بو هشت گو او بله وقت مگوت یعنی وقتی تول دا صلاتی دا به سرور به تو مثلا براتیا گلانجی بجیده که مافی دموکراتیک جبو همو پیکاتان جبو مافی همو انسان و مروفان تشتی گوش بو خود خوازم جبو تجد ویا بخوازم درست یعنی اوا براستی او ریبازه کی سروک مام جلال جبو یعنی خوازم وید وردا به مناسبت روانشاد مام جلال گلک بسیاسته که حاکمانه تعامل گل همو پیکاتان عراقی کرد دگو چاو از خورا تشتێک باش خۆ دەخوازم گەرەکەش بۆ غێری خۆش بخوازم ئەس مافێ خوا دەبینم کو ئەس
د سالات دابم از نونرتی خواب بکم از دموکراسی او بکم دنگی خواب بلند بکم دبی از بدم غیری خوش اوج دنگی خواب بلند بکی اوجی ما فی خواب پارێزیم یعنی حتانی نمونه که خواه یک و جاری که به صدام را نقاش دکیم صدام دو بیجه لکرکوک کرد و عرب ها او دبینا ترکمن چی هنه بله صدام دو بیجه خیره ایشه تب ترکمنه چیه اتفی از وقتی اشخورا از دو بیجه کرد و عرب پیکاتین دیجی هنه دبیم بحثا همو پیکاتین ما فی پارێزن تشي اشخور دخوازم غير خوش دخوازم يعني تماشي كي اف سياسات حاكمنا هشت كو حمو قال عراقي افتخار وشانازيه ب سروق محمد جلال بكن خيره جبر او سياسات حاكمنا بشيعه بسنه بتركمان باشوري بحمو بكاتين دي شانازي بسياسات محمد جلال كن جبر وجي او سياسات في امر الرجوفه كردستان جي بشويه كي حاكمنا او تشين قصر متى فارس كرن ام بكاربن به شوی که عقلانه ام بکار بنوی والا در بخینن و اما فی خدا خواست بکن در چرچویا سوریه کی گشتی دا سوریه گشتی دا نه تا خواستن یعنی براستی لروجاوی کردستان ام في سیاستی ام جی بکن بله و ام بکار بن خواج حمو تشنجات دیر بخون براستی بله قناعتی من گره گاو هاتن آویتن یعنی ما بحث کرد گاوین باش هاتن آویتن لگل گاوین کیمانی جهنه تنب أو از في قابل دكم في قابل كرم نابه دفيت سياسات بكي دنابا گشتي سوريا ده هاولش خورا چه بكي ام تنه كرد نكارن ببن تشتغل سوريا دفي هاولن خو لقال علوي لقال سنين بيشكفتي لقال درزيان لقال بيكاتين دي مسيحيان تركمانان بكاربن بهفدرا توافقی که چه بکن لیام بدنگی خود کردت نکنن حمود تشتیب دست خود برایم راست باشه ما مستعد پرسیاری کوتاهی از بکم دو پرسندنا هفدودا یک گله کرد بگشتی هم لروجاوای کردستانی هم لدروی ولاد دوید چه بکن و لگل واجی پارتیین کردی بگشتی هم یا روجاوای کردستانی و هم جی بگشتی لسرانسر کردستانی بنیرین آوا دوید قناغه دا یا هری گرین چه دوید چه بکن براستی دما ام بیژن بری هر تشتی یکیتیا پارتیین سیاسیان لاین سیاسی کردی پیوسته هر چند وکو داخوازه کی هنه کی وقت بیژن اواج یعنی بلکی زوزو مرا بیژه اوا نممکنه لبرای من اقل الممکنات دفع ام لاین سیاسی کردی مصلحته برجواندی گلی خوب فکرن پیش برجواندی حزبی از وی جبو جنرال مظلوم جی جبو ریوبرین میل روجاوا کنها هنه و جبو پارتین دیجی از بیشم نه تنها برجواندی حزبی هر تشتکی گرکت ای خود دیار بکی تشتی تشخور خوش غیری خورشی بخوازه از بنرم دوی همو پارتین کردی بشدار بند دوی پیواجیه دا بشدار بند نه هر کس بسری خواب بچه الشامی رونی لقال احمد الشرع بيجي از آتم پاشگاه خستن مادام این پاشگاه دخن به از بخواه چاقه بچما بکم حقی هر لاینه که هیا بچه شامه دیگر هر لاینه که رونی لدام هاتا مسئله برجواندی گلی کرد دوی همو یک دنگ من لسر خواسته که این گلی کرد اما تشتکی گلی که روا و شرعیه چی که هر پارتی هر لاینه که سیاسی کارو خباتی خواه بکه منافسه سیاسی بکه او دم هاتیه يعني والله بله تا قربانی دا يعني تا قربانی ندا يعني تا شکریه خبات تدمینه احتمال از من اوقص قربانی دانه بلکه خلق بیجه والله ملا یکی دیواره هم ساکن که او بلکه باشتر بکه برای من اف امجوه منطقی درک هبن و حمول این سیاسی دوه کار خبات خواب بکن هر کس جالی خوب داخاز ما في قال خوابك تالية داجي طبعا اف خبات سياسي دفي يعني نهار رجاواجي قال جوهرتن دفي تشي ببن يعني ابيجن هم دواري سياسي دو الين سياسي احتمال اف قانون بارتيان در بك هبن و حزبين كونها هنا كاسك نمو اهل بك وكو حزب ايش بك كار بك دفي قانون بارتيان در بك احزاب در كبه دناب قانون احزاب ده بلكي بيش بك هن چند احزاب چند بارتيك دفي تكتلك تشي بكن هفيمونيه تشي بكن دفي وليدا او هجمارا زياده و ناوين زياده كو هنا دفين ورن كيم كرن و دفي كوم كرنك تشي بي يعني دفي ورن كوم كرن احتمال بارتيان تشي بن وكو دام بارتي حمو بيكاتن ناف خدا كوم بكي كوم بكي كو بكاربن يعني او حمو ضروري يعني هنا خلك عربه كيف خوش
مش تشتي مرتي يعني عربا قامين بيشبرونه بيشكفتينا بله. تقدمينا يعني اون وصل جانا دفي ام حركه سيام تقبل بكم تخواستن مثلا بيجن للشامي قال لك جغيري ام بيجن كردي ما يكون الجزيره شنو شامي روشنا كردي شامي هنا هجمارك مازنه لا بلكي انه او تهار جوت بكردي بلكي بيجي ازنا كردو بله راست خير جبو برجمندي خو او جهه بله. جبو برجمندي خو دفي ام تشتكي وصل شي بكن كو حركه وقت كوره بيجي از كردمه يعني به در فتي ببینه و شانازی کرد بینه خواه بکه وقتی گو ببینه تو لپیشه و برجاندی ویل جمته تی پارسن ایواره بیشه والله این با پیره میجی کردو لی من زمانه خوش بیر کری ام وک شامی خود بینن بله. يعني وك سوريا هم خود بینن هو هيا لحمه هنا لحلب هنا جبره برای من ابا خباتك گلکی گران لپیشه ما بله. جوار هيا دبه باش. کرد بیگرتی و بیگدنگی دبه کاری خو پیش داد باشه گلک سپاس مامۆستا داوود چیچەک شۆڤەکار و چاودێری سیاسی لستیدیۆ لەگەڵمە بووی ماڵاوە ئاوا هەبوو هەر بژی سپاس باش بەێ تەماشاکەرین هێژای کورتسات نیوزێ ئەم بوی ئەوەژی هاتن دابیا بێ خەلکی خۆیان بەرنمەیە ڕیا کوردستانê هەفتەیەن دیتر شەمی هەمان دەمژمێرێ ئەم لەگەل وەنە بهێبینە و کوردستان وڵاتێکە شاد و ئازاد و گەش و ئاوەدان بێ هەر شاد بەختەوەر ئازاد بشە.